Dr. R Lalthangliana MNF candidate tuan dampa by election ating interview na hun kan nei thei do na ni kanin pe chuan ma mitlam ni hoiten lo tin na rupui tak mai kan san hi chuan tur dang kan nei lova lalpa pathian hathoni ti ka hre chiang emaya ka hma a hian na lo thok zo vek to a chu voi ne hian ke chu aman ro mai kan ni ti ka soi duwa pathian ne lo thu ka soi duwa chu ti rol chuan dam pa bi pui zong te chunga hian lom thu ka soi duwa min vote lo tu te an ni po tong thai sak na min nei tu sak tu zong te lom thu ka soi duwa tin khovel mun sang mizoram chung ni lo rampon thleng kwa min tong thai sak tu te wangin lom thu ka soi duwa tin voi nei hian ka sak na tu ta na phone pang te kong sanga min be sak tu te hian thin lung takin lom thu ka soi duwa a to bera chuan voi nei hian an vote lu tak mai voi nia min te tu zong te hi thin lung chung ril tangin an chunga hian lom thu ti tak setin ka soi ani